नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगदेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति ललितपुर क्षेत्रीय उपसमितिया गोगो 6औं वार्षिक उत्सव यल्लसदा ज्याचंगु ठुकुर गौरवमय ज्याजो 6औं वार्षिक एक दिवसीय ज्ञानमाला भजन ज्याजो या मो महाज्या विजया महोत्सव एमपी महाविहार प्रमुख पूजनीय भन्ते भद्य मास्तवीर्यता सादर वन्दना चुना थौयाको ज्याजो या अध्यक्षता आसन ग्रहण याना दिम ललितपुर क्षेत्रीय उपसमिति या संयोजक श्री ईश्वरराज वज्राचार्यज्यू नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति महासचिव श्री इन्द्रमुनि शाक्यज्यू कोषाध्यक्ष श्री राजभाई शाक्यज्यू अध्यक्ष पूर्व सभासद श्रीमती शोभा शाक्यज्यू जी नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति हने बहमा सल्लाहकार उप प्राध्यापक डाक्टर पुष्परत्न शाक्यज्यू मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उपसमिति मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष हने बहमा पुण्यरत्न शाक्यदाई अध्यक्ष ठुकुर ललितपुर क्षेत्रीय उपसमिति पूर्व संयोजक श्री लक्ष्मीबहादुर महर्जन दाई मानिक रत्न शाक्यदाई अध्यक्ष भक्तपुर क्षेत्रीय उपसमिति संयोजक श्री गणेशराम प्रजापतिज्यू अध्यक्ष ठुकुर यल्लदेया यल्ल ज्ञानमाला संघया अध्यक्ष अनिबहमा डबल बहादुर शाक्यज्यू डायसे विराजमान ज्याचना बिजापी सकलेस्ता हनाबना से अभिवादन दे छायचना जी थना न्याने डायसे खना जना यल्ल दे चोपी चाहिँ स्रष्टा त जी हेमराज दाई आसक्त शाक्यदाई पि थना शान्तमान शाक्यदाई न खना जना र ठीठी ज्ञानमाला भजन पाके प्रतिनिधि याना बिजापी सकले हने बपी प्रतिनिधि जुपी ज्ञानमाला भजन या साधक साधिका जुपी स्रष्टा पिंता दोनों लाने से अभिवादन दे छायचना सर्वोच्च शिखर सगरमाथा को हाम्रो देश नेपाल भगवान बुद्ध को पवित्र जन्मभूमि हाम्रो देश नेपाल विश्व शान्ति अनायक भगवान बुद्ध जन्म लाभे अनाबिजा कया बिजाको झिगु देया झि बुद्ध शासन दुबले जन्म कया चनापी झिपी भाग्यमानी पी नेपाली पी र झिपी भगवान बुद्धया उपदेश सत्य अहिंसा मैत्री करुणाया शिक्षित चाहिँ संगीत या माध्यम चाहिँ प्रचार प्रसार याना चाहिँ देनिङ हलिमेजिङ ठेकीको ज्या चाहिँ सत्कार्य चाहिँ प्रयत्नशील ज्या चनापी उपासक उपासिका पी ज्ञानमाला भजन कर्मी पी फझिपी जिन हचनदया नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति छौ लोकोटु नकरौँ हामी पाप कर्म कुनै पुण्य कर्म सञ्चय गरौँ बुद्धको उपदेश अनुसरण गरौँ चित्तलाई हामी परिशुद्ध गरौँ तथा स्लोगन हला विक्रम सम्वत 2094 साले पूजनीय भन्ते अमृतानन्द महास्थ विरोध मानवको भन्ते जीवन चाहिँ स्थापना याना बिजाको स्वयंभू ज्ञानमाला चाहिँ सम्प्रेषण यागो सकारात्मक संदेश या कारण दैनिक चाहिँ ज्ञानमाला भजन स्थापना जुल दैनिक ज्ञानमाला भजन स्थापना जुइरुङ्गा दैनिक चोपी ज्ञानमाला भजन खला साधक साधिका पिता छपाहे कुसा दुने तया चाहिँ सुदृढ संगठनात्मक ढङ्गमा चाहिँ ज्ञानमाला भजन या निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल त स्थापना जुगो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति या नेगु क्षेत्रीय उपसमिति दो उमध्ये चाहिँ भाषा महासचिव ज्यूमा चाहिँ व्याख्यान दिएकोले केटा दोरेमा हैन उमध्ये नेपाल छौ ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व दुगु ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा युक्त यल्लदेया ठुकुर ललितपुर क्षेत्रीय उपसमिति ठाउँ झिगु खुकोको वार्षिक उत्सव यल्लस्ता चाहिँ त्यो ज्ञानमाला भजन ज्याजो चाहिँ आयोजना ज्याजोंडु दक्षिणी नपा झिगु गुणपो स्वीकार्य ना ठुके सहभागी जनयात थना उपस्थित ज्याचना बिजापी नि न्यागो ज्ञानमाला भजन खलाय त नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति या पाखे व जिगु व्यक्तिगत पाखे चाहिँ सकलसित भिन्तुना देछायचना ठौयागु ज्याजो स प्रस्तुत जिगु ज्ञानमाला 101 एकदम हे बालायमा शो कारण देछायचना
र जी दयाजना गुरुजीमा आह्वान मेडु ज्ञानमाला भजन ओस्पल भन्ते अमृतानन्द भन्ते धमालोक भन्ते नाना थै बिचा आगुदु ज्ञानमाला सपुटिके ज्ञानमाला भजन हालेगु भगवान बुद्धया उपचार प्रचार प्रसार यागु ख थम ठुकेगु मेपिन्टा ठुका दिगु उलिजकमको ठुकेर अक्षर रस झिसा चाहिँ ठगु चिवने नालाना इन्के मागुदु छेलेको कुतना या मागुदु छाडासा चाहिँ दानी बिमानका भजन हालाजका मिला मजिल दानमा बि फेके माला छिसा निगल पेक ठगु हैसियत अनुसार दान अले शील नाचा झिसा पञ्चशील प्रार्थना याना प्रार्थना जको मको व पालन यागु विषयक अटेस्तो ध्यान भावना यागु थो न्यू चाहिँ थोसो दानशील भावना या परिपालन याना चाहिँ ज्ञानमाला भजन हालातको उपदेश या त अनुसरण यानु ढकाए चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति जी थन अनुसरण याना चना दासा सकलेस तथा अनुसरण यानु ढका छ आह्वान याना चना र विशेष रूपमा थो प्रस्तुत जीको ज्ञानमाला भजन तो गति रासा चाहिँ ज्ञानमाला भजन हालिगुडाको ज्ञानमाला भजन हालिगु जकमको ज्ञानमाला भजन चाहिँ केटा चाहिँ झिसा चाहिँ भगवान बुद्धया चाहिँ अनुस्मरण याना चाहिँ झिसा सुनु वो ज्ञानमाला भजन रियाज याना चाहिँ निब्ले झिगु मने राग द्वेष लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध छुनदैमको वो हे भावना त विकास याना इनकेमा ज्ञानमाला भजन खल नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति धयाचना जिमसा जीगु राष्ट्रिय पोशाक ठोख 2074 साल चाबैले चाहिँ जोगु राष्ट्रिय सम्मेलन गुकोगु सम्मेलन चाहिँ तो राष्ट्रिय पोशाक तर्जुमा यागुदु तो डे निम कहे चाहिँ तो मतलब कायम जे आचन दो पुरुष पिनेगु थाना महासचिव जो पिन्छ चाहिँ पुना तै दिउदु गति रासा चाहिँ छौ राष्ट्रिय संगठन छौ राष्ट्रिय भावना लागि चाहिँ छिके छौ तो भावना न देमा कि जस्तै साई समिति जुल ब्रह्मकुमारी पनि वेको पिनेगु चाहिँ सकले समान चाहे तरजुइमा चाहे चिरजुइमा सकले समान रूप छवे हो सकुने वे झिपिन चाहिँ ज्ञानमाला भजन कर्मी पि बौद्ध उपासक उपासिका पनि न छौ ड्रेस भएको झिको अनुशासन ख एक रूपता ख झिको चाहिँ एकता ज्ञानमाला मतलब ज्ञानमाला भजन खला पिनेगु छौ एक रूपता दैमा ढका चाहिँ संकाय मेना तैगुदु तो तुइगु ढाइगु चाहिँ शुद्धता या परिचय खस ह्याङ्गु ढाइगु सौभाग्य परिचय ख जिम्ताजा युनिफर्ममा पुङ्गा भजन हाल्ला छ होला भनिन्छ सत्यमा हो ठेजी ओके चाहिँ ठोना चाहिँ छौ मङ्का चोना र विशेष रूपमा चाहिँ ज्ञानमाला भजन ठटे कार्यक्रम ज्या चन ढासा चाहिँ ज्ञानमाला भजन चाहिँ बटिचा त्यो बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार यागुली भटिचा चाहिँ अझै जागरुकता भई र विशेष रूपमा जी ठोना धयाचना कि ज्ञानमाला भजन कार्यक्रम या त यो कुन मेहनतियामा छिके छौ चाहिँ कार्यक्रम इले वया इले चाहिँ उपस्थित ज्यादे भाषा कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात यादन एकदमै अफी गठेकी थन छौन्यु खन्छु दिन्दो भाषा चाहिँ भजन जक्को जे भाषण जक्को जे भजन जक्को हल्ला छ जिउ ढायो जिउ छौ मान्यता दया छ नि तर भजन त चाहिँ गुणात्मक विकास हैन त र संगठनात्मक ढंग विकास हैन त भाषणमा निर्माण जे छ नि र तर छोटकरी या जिन्सन र इतिहास ज्ञानमाला भजन या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि न जिस ठुकेमा जिमोको ठो विचार कि ज्ञानमाला भजन हालिपि ढाइपि चाहिँ बौद्धिक रूपमा चाहिँ अपग्रेड जैमा भएको जिमो उद्देश्य ख ओके चाहिँ कार्यक्रम इलेवया कार्यक्रम अन्त तक चुना चाहिँ बुद्ध धर्म संगया गौरवतया चाहिँ जिसा कार्यक्रम अन्तिम तक चुना बिजाडन सकलेस्ता लुमंगा चुना ठाउँको प्रस्तुति दन्तु सकलेस्ता चाहिँ एकदम बालक ज्ञानमाला भजन प्रस्तुति आफै मनका छाला पोल पिन्दा सकलेस्ता दुनुको लागि चाहिँ भिन्तुना देखाएछना भवतु सब मङ्गल धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यतिखेर आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखेर जानु भएकोमा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति काठमाडौँका अध्यक्ष आदरणीय रमना श्रेष्ठज्यूलाई र हामी छोटो मिठो मन्तव्यहरूलाई सकाइसके पश्चात हामी निरन्तर रूपमा भजनहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्नेछौँ र यस समयमा आफ्ना अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि पूजनीय भन्ते भद्य महास्तवीरज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय सर्वबुद्धं नमस्सामि धम्मं च जिनशासनं संघं च शीलसम्पन्नं अहं वन्दामि सर्वदा। प्रभु त्यासे पिनाचोपे विशिष्ट व्यक्ति नाफंटो विभिन्न ठासा विजापी चापी सकल मानवापी सकृष्टनों दिन्दुग्लांसी मनांसी युद्धांसी दीर्घायु निरोगी मंगल सुस्वास्थ्य कामना दिसनचना ठंग पिसीसा ठगो ठासे चीसा ज्ञानमाला चीसा प्रशस्ति यागो जजले गुल्लों ठो ज्ञानमाला दुनी भगवान बुद्ध तीन तक कना बिजागो शरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हिताय सुखाय देव मनुष्याना गुल्ला भगवान बुद्ध कना बिजागो 84,000 धर्मस्कंद रकादु से पिरो धर्मस्कंद ठफुक्का चाहिँ ज्ञानमाला दुनिया अंतर्गत ज्याचुंदो ज्ञानमाला चुंगो चिसा ज्ञान कास गबलिना चिता दुःख पये अंतराय बिघ्न बाधा पंगला कचिंगा वैमको ठाउँ हरेक छिन चाहिँ घर कहानी देखादु घर कहानी मरो छे गन्ना है मरो तर गबले तक चिसा तो भगवान बुद्धियाको अमूल्य संदेश या त अमूल्य शिक्षा त अमूल्य ज्ञान या त गुल्ला भगवान बुद्ध गामं गामे सरं सरे नगरं नगरे पलं पले ठसे ठसे बिजना सिथे दापी मिखा दयान ज्ञानी मिखा मखापी नगर दयान नगर मिखा मखापी चक्षु दयान नगर चक्षु मखापी प्रज्ञा दयान दुनिया प्रज्ञा लक बालक वाला काला स्वे मसपी सकल सत्य प्राण पिंग पति भगवान बुद्ध असीमित माया असीमित करुणा दया स्नेह प्रेम तया गुल्ला कना बिजाव सारा उद्देश्य चे पेडो ठोय ज्ञान माला दुनेते अंतर्गत जाचुंदो ठोय ज्ञान माला चे अग्रज नेपाल प्रथम संघ नायक पारगम भन्ते गमेटा कर्मशील भन्ते रेखादाई गोस्पोला कस्ता बांगला सोपने मकोला को चीगु जीवन मिगातिने खापे थाउ मखना वनका गुल्ला चिसा पारगम मंदिना चे बिजागो अनाले पासुगुरान मंतेना विश्व शांति याइत धामनका ठयोले से बम्मा लागो चे अग्रज संगनाय पंते जुला अनुदान भन्ते जुला सुगुरान भन्ते जुला प्रयास भन्ते जुला सुदर्शन भन्ते जुला अनालिपा रत्नबा तंडुका जुला कांसा बुद्ध बजाचार्य लगाएका गुल्ला गोस्पोल किसा ठयोले से बम्मा लागो ज्ञान ठो ज्ञान माले ठो बिली बिली जागते ज्ञान माला खा ठो ज्ञान माले तुमको चिसा ज्ञान का स्थान चीगो जीवन निर्वाणे मथा तल्ले दुख मुक्त मधु तल्ले संसार पवन मुक्त तल्ले गुरुल ची तुलावंता ची ग्वाले ची ठो ज्ञान माले तुम ज्ञान जका चिसा बालक सही तरीका सही ढंग यथार्थ भाव चिसा सुनात धारेट चरात धम्मे को चिसा ज्ञान माला हातका हालियोपट्टि मको ओके तुनि सुला चंगो ओके तुनि अंतर्गत जिया चंगो थायोले से बम्मा लागो ज्ञान दो चिसा भीमबहादुर नकर्मी कमेशा चाहिँ बिजाडो जिगु जिगु टका हाला जुल छंगु दैगो छुए दका अनाले पाते प्रोफेसर आसान साकी गले दुखवै अले चिता भगवान बुद्धले मनावै ताथिन तुये थायोले से बम्मा लागो चाहिँ ज्ञान गु चाहिँ थो माला देखा तोगो ठोय ज्ञान यता चिसा बिवारे छिल पटडाच निश्चय न चिता गबले दुख गबले न भए गबले न बिघ्न बाधा गबले न कचिंगा पंगला चिगो जीवन स्वनावै मको चिगो जीवन फरियाउन का न्यायपक सुथालक कुल्लो चाहिँ तुलावन्त ग्वाल चिगो दिवे फना छ तस्कै बांगलागो चाहिँ थौ ज्ञान माला अले ओके मध्य न थौ ज्ञान माला थौ संगीत देखादै
ठो संगीत हुन छवलका तर हो चाहिँ वासख मानसिक रोग ज्या छौँ पिन्त हो शारीरिक कठा रोग ज्या छौँ पिन्त संगीत मार्फत न छौ मनयो कायत छौ नगय कायत ज्ञान माला शिक्षित माला लक चाहिँ वो नगय कायत मानसिक रोग यत व शारीरिक रोग यत लंका बी पुगुन छौ चाहिँ ज्ञान माला शिक्षा ख एजिया ठयोरे से महत्वपूर्ण जागो ज्ञान माला छौ चिसा ठौ नेपाल राष्ट्रिय ज्ञान माल पाके ठौ नेपाल अधिराधि परे चाहिँ ठौ फैले ज्या चौडो वो फैले चाहिँ दिवे ठौ गटे पन्ते पिसा धर्म प्रचार प्रसार या फिन टुए पर ज्ञान माले मार सटन छौ मानसिक रोग ज्या छौ पिन्तन छौ गुत हुने अवस्था के आनन्द दैचनी पर ज्ञान माला निना चनी ज्ञान माला हाल्या चनी फन छौ ध्यान एक चिसा ध्यान लगा चाहिँ वो मिक तृष्णा चनी परे ध्यान मको गबले चिसा तो संगीत धुने लगा लंचनी अबले चिगो मन यंस हाल्या चन बलेना यंस निना चन बलेना यंस अले अनाले पाती थौ मन येटाले आनन्दताया चनी एया थियो निसे महत्वपूर्ण जागो चिसा राष्ट्रिय ज्ञान माल कथा चाहिँ चिसा निवना थौ हरेक गाउँ गामे चाहिँ थौ प्रचार प्रसार दिया चौडिए भगवान बुद्धको छ धर्म न प्रचार प्रसार येन चिता जीवन अन्तिम घडी तकन बालक न्यायपक सुथालक जीवन अनु लगिव नपन्जु ठुके तोय ज्ञान कया चिता यकना चाहिँ जन्म जरा व्याधि मुक्तको निर्वाण यता तकन साक्षात न क्या पैगो शिक्षा उपदेश ज्ञान चाहिँ थोय ज्ञान माला दुनी चाहिँ अन्तर्गत ज्ञान हुन्छ ओके थायो निसे महत्वपूर्ण जागो ज्ञान यता अजना चिसा यको चिसा नाला कानु अजना चिसा यको चाहिँ ठुके दुन्छंगो शिक्षकया ठाठा पिंगो जीवन याता सुथालक हनियो लगिव नाफंटो चिसंस्यो अंतो जता बही जता जताई जतिता पजा तंतं गोतमी पुच्छामि कोई मंग विजिते जतं दुनिसोसन समस्या दो पिनसोसन समस्या दो वो समस्या का समाधान ये थौना थोय ज्ञान माले थौ मार्फत ख ज्ञान माले थौ संगीत ख दुनिया समस्या समाधान येगो पिनिव समस्या समाधान येगो मानसिक रोग यता व शारीरिक रोग यता लंका बी पैगुना व तस्मै महत्वपूर्ण व ज्ञान ख एया थौने से ज्ञान यता क्या लगे चिता ठौ एक दिवस गो ज्ञान माल चिसा प्रशस्त या लागि गुलिले छपन में हालता न लक्ष्य मिला सोल न्यार से चाहिँ ओके लगा चाहिँ तयार जिया चपे खाना छाले वो तयार जोड़ी न छवला का चाहिँ छ अभ्यास न खला छ ध्यान न खला छके लगा मन यंस्तरी जला आनन्द जिजला अङ ठौठो ज्ञान माल प्रशस्त या लागि छपन में हाल्यो लागि चाहिँ तपकन से लगा ठौ सिगो चाहिँ ठो ठासे ठंक वया चाहिँ ज्ञान माल प्रशस्त न ज्ञान माले मार्फत चाहिँ छौ ज्ञान इनाम दि कटा चिसा ठौ फले न्याय पिसंक फले लस्ता बेबे बिका फले मन स्वावेका फले मन चक्कंका प्रसन्न भाव चाहिँ गुचिपे सकलने ठोठा से संप्राप्त जे चुना दका लमंका कि छलपो छिपिंत उद्दिस बिगो ज्ञान माल कथा चाहिँ कलेगो यो को दया न चिता इलम पिया मचो समेना चिता पहमला एजेंटी ठौ गुल्ना चिसा ठोक ज्ञान माल प्रशस्त या तिंगो ख ओके दुन्तंगो ज्ञान यत चिसा बालक सिका कानु बालक नाला कानु बालक वे ज्ञान कया ठाटा पिंगो जीवन यत सुफालक न्यायपक आनंद प्रवक शांत प्रवक चिचिसम नोला प्रसन्न गमन जीवन पला जीवन यत न्यक्तन क्वालिटीमा अन्ते थो राष्ट्रिय ज्ञान माल गु जाजोट निरन्तर प्रति दीपा मरेक अजर ल्याका वन्टन यको क्वालिटीमा अन्ते जन्म जरा व्याधि मुक्त निर्वाण यतन साक्षात न कहत तकन ग्वाली चीमा दिगते ठोय आशिकत नुले बोलंका छटा सुदी तनंत कोताका चोना सकिस्तन दिनुगलान से भवतु सर्व मंगलम यको साधुवाद दे छना चुना आज लगभग जीवो औपचारिक कार्यक्रम यो अन्त्यतिर हुए धनुको दो थोय जिया आ धन्यवाद ज्ञापन याना दित जी थोइले धन्यवाद ज्ञापन याना दित जिगो ललितपुर क्षेत्रीय उप समिति या सह संयोजक
आदरणीय भीम वज्र बजाचार्य ज्यूका धन्यवाद मन्तव्य तयारी त इनापेना छुना स्वाडु जजो यखि मेजो अन्तमर जुनजु यार दक्कै नापा जजोल्पा भगवानसँग सकल यार खना दक्कै नापा खना विराजमान ज्या बिना म भगवान सम्वेक सम्बोधन चाहिँ भन्न नै नजना अटेसमा चाहिँ थोय चाहिँ जजो नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति अन्तर्गत चाहिँ गठित चाहिँ ललितपुर चाहिँ क्षेत्रीय उपसमिति या चाहिँ 6औं वार्षिक चाहिँ उत्सव चाहिँ या चाहिँ शुभोपलक्ष्य चाहिँ वृहत 1 दिवसीय ज्ञानमाला भजन प्रस्तुति जाजो या चाहिँ सभापति चाहिँ द्रनेना बिजामा हरिबाबा चाहिँ कि संयोजक भाजु चाहिँ ईश्वरराज बजाचार जुयाको चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ ठुलो चाहिँ पुण्यको चाहिँ जाजो या चाहिँ प्रमुख अतिथि चाहिँ द्रनेना बिजामा पूजनीय चाहिँ बर्थडे चाहिँ मास्टर बिर्जो पुष्पले चाहिँ जुन चाहिँ प्रार्थना चाहिँ वन्दना नचना अटेसम्म चाहिँ विशेषणीय अतिथि नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ अध्यक्ष मेजु श्री रमण श्रेष्ठ बिर्जो चाहिँ जुन चाहिँ अभिवादन देशना साथै चाहिँ सल्लाहकार बन्नु पिन्टामा हनावना टसी जुन चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ छियो चाहिँ विशेष अतिथि बिजापी चाहिँ ललितपुर चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ प्रमुख चाहिँ चिरबाबु महर्जन जो कोषफल चाहिँ उपस्थित जिम्मा पुगेको छ अटेसम्म चाहिँ उप प्रमुख चाहिँ मन्दिरला चाहिँ साक्य बजाचार्य जो कोषफलले चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ गोदावरी नगरपालिका चाहिँ मेयर चाहिँ गजेन्द्र चाहिँ महर्जन जो अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका चाहिँ मेयर चाहिँ हरिगोविन्द चाहिँ श्रेष्ठ जो लगायत चाहिँ उपमेयर चाहिँ लक्ष्मी महर्जन जो यतामा चाहिँ दुनुले अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ सल्लाहकार वर्गीय चाहिँ हरिओमा पुण्यरत्न पुष्परत्न सकिजो चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ सल्लाहकार वर्गीय चाहिँ यो ज्ञानमाला समिति चाहिँ नयाँ बाजु डबलबार सकिजो चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ विशेष चाहिँ सल्लाहकार बाजु इन्द्रमुनि साकिजो चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ पदाधिकारीको चाहिँ सदस्य वर्गभित्र चाहिँ डुनुले चाहिँ हनुमान टसी चाहिँ अभिवादन चाहिँ देशना अटेसम्म चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति नभए चाहिँ अबाट चाहिँ नेउ क्षेत्रीय चाहिँ उपसमिति चाहिँ सहयोजक सहसंयोजक जो पिण्डमा चाहिँ डुनुले चाहिँ अभिवादन देशना सिनेरी जी नमनिना अटेसम्म चाहिँ ठिको चाहिँ निमन्त्रणा चाहिँ बिजापी भजन कला चाहिँ विभिन्न भजन कला पुच सङ्घ पाखे चाहिँ बिजापी डुनुले चाहिँ हनुमान टसी चाहिँ अभिवादन चाहिँ देशना अटेसम्म चाहिँ ललितपुर चाहिँ क्षेत्रीय चाहिँ कार्य समिति चाहिँ सकल चाहिँ पदाधिकारी लगायत चाहिँ जबी श्रेष्ठमा चाहिँ समकक्षित पास्किन्दा चाहिँ डुनुले चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म चाहिँ ठिको चाहिँ आमन्त्रित चाहिँ ठिको निमन्त्रणा चाहिँ बिजापी सकल बिजापी हनुमान अनि बाबी श्रेष्ठमा चाहिँ डुनुला चाहिँ अभिवादन देशना अटेसम्म ठुलो चाहिँ छिगो कार्यक्रम याद चाहिँ गो चाहिँ छिटा चाहिँ हल चाहिँ प्रधान नाम जामा डिएभी बुड्ढा हल चाहिँ प्रधान नाम जामा उसमा चाहिँ अनिल मास्की जो यहाँ चाहिँ डुनुले चाहिँ नमनिया अभिवादन देशना उसपल्ट चाहिँ डुनुले चाहिँ सातबार चाहिँ किटिक चाहिँ देशना छिटा चाहिँ गो चाहिँ ठोय चाहिँ ज्याजो यहाँ चाहिँ गो छिटा चाहिँ हल चाहिँ प्रधान चाहिँ थाहा बिहार जाउने उसपल चाहिँ क्षमा चाहिँ बुद्ध चित्त चाहिँ डुमा सरडावान व्यक्ति चाहिँ उसपल्ट चाहिँ डुनुले चाहिँ किटिक चाहिँ देशना अटेसम्म चाहिँ छिगु ज्याजो यहाँ चाहिँ ठाउँ चाहिँ मुख पाँच ज्या चाहिँ बिहामा उजिने चाहिँ भन्थे फटेजी मास्टर बिर्जो उसको चाहिँ धर्मसुवन यहाँ चाहिँ छिटो बुटुको ढ्याका चाहिँ त्रिन्न चाहिँ वन्दना यहाँ चाहिँ बिजाउने उसको चाहिँ डुनुले चाहिँ सातबार सिने चाहिँ चाहिँ देशना अटेसम्म चाहिँ छिगो चाहिँ स्वागत मिलेर चाहिँ गो चाहिँ प्रस्तुति नाम बिहामा चाहिँ हनुमामा ललितपुर क्षेत्रीय चाहिँ उपसमितिको चाहिँ सहयोजक चाहिँ भाजु ईश्वरराज बजाचार्य लगायत चाहिँ पलेसाको चाहिँ सकल चाहिँ जबी चाहिँ धन्यवाद देशना अटेसम्म चाहिँ छिगो चाहिँ आहमी नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला चाहिँ समिति चाहिँ आहमी पुष्पति नाम बिहामा चाहिँ हनुमामा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ अध्यक्ष मेजु चाहिँ रमना दिदी जो यता दिदीजोलाई चाहिँ सम्पूर्ण यता चाहिँ चाहिँ कृतज्ञता चाहिँ देशना
अटिसन्तो छिगो निमन्त्रण चाहिँ बिचमा चाहिँ बिजापी चाहिँ कि नेगु चाहिँ क्षेत्र चाहिँ उपसमिति चाहिँ जर्द बिटामा यो चाहिँ सर्वट शासनले चाहिँ केटीको चाहिँ डिस्मासमा गु चाहिँ कार्यक्रमले चाहिँ विशेष चाहिँ प्रकाश सेना बिजामा चाहिँ हरिबामा विशेष चाहिँ सल्लाहकार बाजु नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति चाहिँ महासचिव बाजु इन्दिमन साकी जोयामा बुनुब्लने चाहिँ सर्वट शासनले केटीको चाहिँ डिस्मासमा अटिसन्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ उप क्षेत्रीय चाहिँ उपसमिति बाँके काठमाडौँ बाँके भल्टुपुर बाँके नुवाउटो बाँके केटीपुर बाँके बिजापिन्टन यो कोही चाहिँ सातबार डिस्मासमा छिगो निमन्त्रणलाई चाहिँ ठयो चाहिँ व्यस्तता चाहिँ बावजुदमा चाहिँ छिगो चाहिँ निमन्त्रणलाई बिचमा चाहिँ छिगो कार्यक्रमको चाहिँ झाझा ढाकिनको लागि चाहिँ बिजा गर्ने चाहिँ दुर्लभले सातबार डिस्मासले केटीकेटी चाहिँ डिस्मासमा अटिसम्म चाहिँ छिगो चाहिँ ज्यादा चाहिँ अझ नबाग्दैन समय चाहिँ छिगो बनाउँछु अटिजोनी चाहिँ यो चाहिँ छिगो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ थाना चाहिँ कोचाको छ छिगो कोचाको चाहिँ यो कार्यक्रममा सधैँ ब्रेकाटमा यो चाहिँ सकिष्टमा हाना चाहिँ छिट प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ग्वालिना व्यापी सकिष्टमा यो कोही सातबार विशेषले चाहिँ धन्यवाद दिशासिनी जिउको चाहिँ धन्यवाद नसु चाहिँ पहिलो चरण चाहिँ धन्यवाद नसु चाहिँ थाना कोचामा सुवारू अवटु सबमन्न चाहिँ प्रस्तुत जिल्ला चाहिँ भजनखलाई पाके हेमसँग चाहिँ हेमसँग सुमधुर सुर चाहिँ प्रस्तुति नाम चाहिँ दिएको चाहिँ शुभकामना विषयले चाहिँ बिन्दुमा चाहिँ डिस्मासमा सुहायो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मन्तव्यको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै अब हामी दोस्रो कार्यक्रममा प्रवेश गर्न लागेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अब म सुनाकोठी बौद्ध जनविहार ज्ञानमाला भजन खलालाई तयारीसँगै अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र व्यासमा रहनुभएका र यस समयमा हामी सुनाकोठी बौद्ध जनविहार ज्ञानमाला भजन खलालाई साइडमा तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्दै म ड्यासमा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई मायाको चिरो प्रदान गर्नेछौँ। अनि अगाडिको रोमा हाम्रा अतिथि महानुभावहरू सो अगाडिको रोमा आसन रहनुहुनेछ अनि हामी स्टेजलाई खाली गरेर हामी भजनहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एकैछिन साइडमा तयारी अवस्थामा रहनुहोला, हामी मायाको चिनो प्रदान गर्नेछौँ। मायाको चिनोको लागि यतिखेर म हाम्रो आजका सभाध्यक्ष आदरणीय ललितपुर क्षेत्रीय उपसमितिका संयोजक ईश्वरराज बजाचार्यज्यूलाई म अगाडि उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनोको लागि म आदरणीय पुण्य रत्न साकीज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय पुण्यरत्न साकीज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र हाम्रा सभाध्यक्षज्यूले उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिकन सम्मान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै तीर्थ रत्न साकीज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसरी नै पुष्परत्न साकीज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।